harus di level yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya karena saat ini saya harus. Terima kasih. So, sorry, Coach. Indonesian words you picked up. Terima kasih. Okay, there you go. All right. The first of many. I will try and implement and do more my best to learn Indonesia. So. Oh, you've only been here 24 hours. That's already a great start for you as well. Selamat sore dan terima kasih as well to you. Thank you very much. Tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Kluivert. Dan at this time, I would like to present you with a jersey. So. Mungkin untuk rekan-rekan media boleh ambil posisi untuk mengabadikan momen ini karena saya akan serahkan jersey-nya untuk Coach Kluivert.